Alofa Samoa. Of the halls of abundance, to the shores of your glory. Find our country's battle in the air, on land and sea. If you fight for right and freedom, to leave our honor free. You are proud to be the title of United States Marine. Yeah, Lavana. Mumbono fatalo fatu. Elato fumfano mawose mano ilene yaso tato te. Paso ai foi senta foi tuinato peno una foi ile last episode sa tuinato. O nevi fa vivi inga manei pala si aunga po o se vava ai foi. I te tonu o se vea sa tautu ai foi tono il malo tele nei Amerika. I le vā ngā au ta o United States Marine Corps, ia po le Marine Corps fo. Lea wa o tonu mai lava le asol nei. Wa whailonga aina ai le lua se lau 5,000 talu o na whawaina le Marine Corps, tonu le malo Amerika. Le episode muli sa utuinatu, sa whapea o na utuinatu ai mai le amatanga se yo o mai i le taua mōmō le larulangi. Le taua lea i tonu Europa. I le paddle po fe taua inga tau o the Battle of Belleau Woods i tonu Farani. O se taimi mōmō lea na amata ai o na iloa uma le larulangi atoa. Le tūlanga o le ngata i le loto to toa, loto atu nuu, a o le au whaatasi e pei o ni, e pei o se au ia foi le mwhai o na mawe vai me alu iai mai le i le taita, ia. Mai na lato whato i lalo ina i se amani tonu lawa le feta wa inga piantatu tau noi. Mana au e te fia mamlama a tili lea I lea tūlanga. Just search kongo le YouTube pe kupo foi The Battle of Belleau Woods, BELLEAUWOODS. Ona tau tino tuela ius famtalanga tonu foi tu sai foi malina feta wa inga. Pasolo mai ai se yo o mai le telefoi nisi fo yo feta wa inga la aiti sa iai el malinkoa tono sainga o le to ai maise me ka o Banana Wars I lalo I Central America, South America. I le maise le taimi o le tau pausia lea o le Panama Canal I tono o Panama. E a foi e telefoi ni iei foi ni soifua sa aveina foi paua umon sa taulanga ina foi ale malo e mai selvanga o le mali I feta ua inga la iti whapen a e sa whaia lavo la tau tute e pei ona tuina e la tau le malo ona o mai le vai taimi lona luo o le tau o lona luo le lan ina ua sofa ia o e se amani Europe o ma Poland ia ma fa a ele I fa peo o joina I America I le feta o inga le le ai sa faila wala to Europe
Awa sa iai la fal masalsalonga fo i o Amerika. Tu sai fo i amatulanga o langi. Man maalosi o le vaenga awa se pani ma fato i la loinga fo le telo nisi o atunu i le malo Asia Taipei o Saina. O lea na mo i la vasano fo no fo uta iai. Ai la valtulanga fo sa fata malaya. And this is known as the bombardment of Pearl Harbor in Hawaii. O le tuinga le se pangi o le wawaa Amerika po le peisa le malo i tutono Pearl Harbor. O le wawa pito sili leona tele Amerika i tono Pasifika. Ma le tele na unai mesa fale angai nai le ngata foi le. O ena mali liwai. O iai se bo 7 no mpia malanga atu ia wai mai moa ia lo iai lava o no whanga mataanga te alwa i lungo le waa ona ta milo le island kao Sand Island ma sila fia ila ia o nisi o vaatau o le malo Amerika sa fata ma ia o lo tati tia i peina a le vasili o nam tau tia o no le tasine yo o le manua o whafua i mo i Amerika fata ma ia e ka o le USS Arizona ma i sos tangata lava i mawhai o na malanga i mata i le nei mataanga e iai le whamo mo i loto iai foi le anganga o le whawau pa fonga fo ia i pese o ne ia male lisi o i lato o ena mali liwa i le tūlanga a le amatanga le o le tausanga le ia tisema le asofitu tausanga e feiva se lau fast food tasi le sa tuina i siapangi ia le wafutele le Amerika i tono Hawaii. I le talaanga fo nei tūlanga. Ina ua maea ona whamol au atu le pomuinga e siapangi o Pearl Harbor i lalo taitaina a le taitai ausili po le Admiral o Yamamoto. O lea sa iai le whaupunga leo lo ma tele na tupu ma le nei taimia. Whapela tala. We just woke up as the sleeping giant. Whamailana tala. Lea o kako whanguinga i lunga le sau ai. Tau tia. Ia. Ona o tūlanga foi. E mo i sa iel masa solonga Amerika me o le atu. Ai pe sa fa mimi iela va iai ia sa iai lava le tūlanga foi te le vaenga au sa sound. A le vaenga au lava na wa leva ona nofo uta ma fa leo ma latu sa mo leva na sound ni mai ini me fa o le vaenga au po le branch of the United States Marine Corps. O leva foi na iai fofuanga taitai au o Amerika. O le Marine Corps. O le awhapea o na whapitoa iai i e whetaua ingo le Pasifika. Ai awhapea e join anga i le help out i le kaua i Europa. O le vaenga le Army, United States Army. O le awhapea o na lato langlangoina ma o atu sosani vaenga au a le allies i te tonu o Europa. Ma o le mela nana sa iai. Ia ine aua o te le tau ina tu uma po le atu langa na iai. O le turning point o le kaua le Pasifika is the Battle of Midway.
O Midway o ngai moku ia le tu like la lata ia Hawaii. As like on the northwest of Hawaii. Ngai moku ia. O loo ia ia wafu mfuava Amerika. O loo sa ia ina le waitaimi lea na tu ia Pearl Harbor. Ina ua ia se na walili wa kusepangi wa umanila Pearl Harbor o le a whaasolo ko i Midway ma whaasolo mai nai Amerika. Sa whaapea o na nofo uka o mai ia i alfuava Amerika mai tono Midway ia. Ma o le mena tupu. Na matua i to i lalo i lo masepani i le Navy a le Amerika. E lua lato aircraft carrier te tele lava malfua va ato na whaatama ia Amerika. Ina ua wha lalo ina le mahalosi le whaafua va for Navy ale al mahalosi pani. A matalona alu fufonga ilunga o le amata send in troops, oil troops, United States Marine Corps. Now, I only gonna speak about United States Marine Corps. I don't know if I atu o le bulk o le neos fa inga o le Marine Corps. Iai fo iwaenga le ami sa iai. Iai waenga o Australia, ami Australia, la waenga au mai fo in New Zealand. Ai pisi to tele la to ia. Sa tele la wa ina awinga atu ono ole la ole la veve la lo British Commonwealth. Sa fa pito fo la to ia le batuino le la to o nanga. Ile puipuia o le motherland o Pelkangia. Asa iai fo la to o e sa la to wa waifa tasi fo ile tau el Pasifika. Ala tano fa pito la va ia na Marine Corps o le la to an. O le mea ka au o le safa ngae vanga au na Amerika. E ta ua o le island hopping. Ka lia fo i o le vao Amerika ma le atu Asia ma Europa. Ia kele a moku ia i o Pasifika ia fia fo si o te atu nui Samoa. Ele ngata fo i lea o motu o Pasifika e le Marshall Island, o lunga i pe i le evaele sa asili o na mtau tia le tau. Se i faso solo atu ina i motu a siapangi le faso longa i lalo e iaila ma Okinawa ma le motu le tau o Iwo Jima. O ile tala faso lo pito le Marine Corps. These are some of the bloodiest battle in the history of Marine Corps. O le Kawalongoloro langi, i Guadalcanal, no i le Marianas. Ia ai maise lava ia Iwo Jima. Te lo tangata na maliliu ai. A wafo i ongai ka mai moku. Ai ua umang 45 umaile. Ele vai ngā au sepani le motu atoa. O matua whainga tā lava la ona sao ai uilea na whato ila loina lava. Ona mai lola i le moku lea ka o Iwo Jima. Iwo Jima ska mai moku lava. Ina ua usawali le moku lea tausanga e afe wasela o warsul malfa. Ese halea mo. Ese ko inga vevela le vevela. Ele pia le vevela koafa. Ona ole le kele lau ele is phosphorus. A o langa susulu mai le la. Ke whalonga ese ese alo ele ngata pe ese silia kule. Le vevela le sau mai la lor palpala. Na ilo le vevela sau mai le la. E iai le kamai maunga lava tu le pito.
aska mai moku ele tele pasalo ole umil maila ole moku pena o se somewhere around 6-7 miles long longa lau tele and maybe 5 miles pena le 5 maila ai ole ngai moku ako o makua I longa onga ona fai Japanese defensive makaukia wa elia tunnels o tunnels kai cold farm ile umi mali ese ala le vai to tangata foi I lungo o position I set mai ya foi o meu ia fanga ma tavili ma fankele foi fanfandu tu la pena ai le o loi lalo I for le lawele ele o lo kang mia lo ia le malosi ato o le defense ale a Japanese ina ua sauni America o le aswa ia Japanese o ia Iwo Jima sa whapea ona alu le tolu vai aso ko ia whawa le skamai moku le tolu vai aso ai o le ungo le na tolu vai aso whapea they're soften up wa ila to wa ai atu ma le wa ai o la to o send as reconnaissance, marine reconnaissance are sent out. Ma recon for le likikai to lango lungo tafanga the coast around the coast area. Eia o le aise o kele inga fa molo au ese le feeling ona ilo fanga ya le send in le troops au ka loiva ma fo ia ka o my boats e lua ku wa lunga kaule le ia manatu e tu samale luas full fai kula to ama fain ka ki lia ele malingi na le makafanga la ko na matafang o matau tia le malosi ole wa fana mana ale siapangi ele o ila siapangi le korva ya sale ngatu e fava ma fava lele ila kwa po buyan parte ko ilunga ele pe o aso ne wa ya past bound voye le pe o ngako ya ile Amerika le afo le facility foi le Iran le pai ia le e kau pio le atomic bomb le tau le fai uma tau ma Israel le ia inga ko inga po ia ma le fa pea o le malo si po muia ke le apo o le limers fuku le mamao le lo foi le pa ai le tai ona fainga I lalo me o lo kelenga na la lafia ima manono foi sia pangi wa kongo nei anga manei tunnels wa umona fa wina pe oni fale me tu le o malava we kongo I me ko kai la ko me ai o me o mo bohe ai tu la fa pena o se fitoi enga si tolu vai aso fa ko amaka ona pato matai ona kau move inland kau mo si vainga tu sa malea ka yo ko le lunga pore apa maila le mamao le wala to lunga le malingi fa ka via yo le langia ale mo ana le serapachi o se mo sili o mafainka le nga sau maila le sami ko ya ai vas fulu tikeli le kuo le bongo le e fainga tate ai uile na I ulava no o ya America
ia le vaega au le maligi lunga le company or eco company sa latou i lunga ma la kusisi ngai le fua. So the most famous American photo for that, for World War II, is the flag raising in Iwo Jima. Whapupu tala. E tu sa male whapea ai pe ngal kolu aso, pe ongo aso ai maua le motu le pe whako ila lo le mo. Ai muli ane. Kusa e ongo vai aso. Wako a ko ila lo ia. Whapea nga surrender se pangi i ko ilo. Ele surrender. Ina wa feo ki u mais i maua whapaonka ais. Ai o tatou lo foi se pangi. Ele manga surrender. Ai ese tūlanga. Foi ele kamikaze. They commit suicide le au ia tai au matulang whapena. Pea vai atu o leisisi me mapua ia awane ia veila to whapaongka matulang whapena. O le whaingo malingi na mali liu manoa ina koe kikia mo le ongo afe. Le ono afe. La whaingo sia pani na mali liu e tonu i le mokule. Luas fulkolu afe. Luas fultolu afe. Ia mai e lai tātou le makau ki o le whitaua inga i le Battle of Iwo Jima. Again, Google it. The Battle of Iwo Jima in World War II. Sili il tō maanga toa. Mai a le tō longa langi. Ina o mai o sa ingia le file mu tau sa ngai fifsa lau fast food lima. Whapeo na whasolo mai e foila ia Korea. Ina o mata o sofa ia North Korea ia South Korea. Sa tangi mai se so sani malo fatas epekta ia ni wa. Kele o kungu le whakao mo kaurong o leise ilo o malo fatasia la e lava e kau sui masa e sa e talu maia ele taua mo lalang ia. Ona whatangi meila ia Amerika. O aina tapa e cheno MacArthur. MacArthur lava le sa daita ia foi vai ngā au ili tau o longolura lang il Pacific. Kangi mai First Marine Division. E o aku First Marine Division. Wa o mai ia i lalo le mea ngaka ia South Korea. Le Coastal Pacifica. Le mea o mai ia i le pulea a North Korea. Ina ia whaapupule tala na o atu lawa United States Marine Corps ma United States Army ma na isi fo malo o fatasi ma isi fo yo malo o pule na Britania ai pokla what attack ngai o le United States Marine Corps kuleia pasi le lainga ka o 38 parallel kusa o kwa oina o le North ma South ai alua ngai lunga ta fia lo la ia o le taua ai na tutu a pena ia tu la fa por kiki foi na fa inai na lai ona ia mena tu fa le mena tu wo lo va ia ku ia singa kom gisila ko wo ma losi ke le aku le unga ia a ma lo o fa ta sia ngai longa join malola ko o la to ia packing o North Korea wa ma lo komnisia. Yes, so if you want to read one of the greatest and the most heroic withdrawal in the history of war, read something about the Chosin Reservoir. Okay? Chosin Reservoir. CHOSIN. Reservoir. RESEVOIR. Ta'ua tuai. Instead, per kaimina lea, nga fight ay lol malingi ina ia koe foia nga ilalo.
au mai ma lato equipment, ai mai se o lato maliliu, o e o manunua. Se ia o lava, o whai le whengainga, ma toe le lota uange o le ceasefire agreement, e lo se whengainga o le file mu, it's just a ceasefire, o mea la taimi nei o lo iai, le la wa maka ele meka o 38 parallel, por le parallel tosul valu le lo iai nei le kwa o North Korea, South Korea, o tēnō i tātou na soi fuam whiola mai wai kaimi o Vietnam, jet offensive, le se tasi o tau am tau tia, te leo alo sa moa sa iai i le tau o lea, this battle of the jet offensive, o jet offensive o le aso le kuso le luna here, a le o Viet Cong, o Vietnam, ia ua whai ai whiko ngā inga ia o i le eise kau e sāng wha apase whanga ai wha mamagu pe se o lako New Year ai muli ane o le ane me utupu ua le tausi ko mingisi i le whenga inga lea ai oso whai ia i vaenga Amerika i le South Vietnam ai toi fia mamla ma tili ai pea ia whapea ona e kuko lava nge yaso wa popoko umakangaka as long as you got a smartphone, iPhone, whatever, Android, ya ngari kuko lava Vietnam tet offensive ma le tele fo yo nisi fo yo talatau ta uor natau o mātule nā ona whasolo solo mai le ia se yo o mai fo not so long ago the war the Persian Gulf War, the first one, ia maleko le mo with Iraq, ma wakwe ma Afghanistan, leo maltaimi nei, i leo pull out mai Amerika. Ia leo lava lo iai foi la lisi, isi mea, o lo tupu mai pea, o vai ngā au lava a Amerika. O leo lo lato taritalia nei mea, ma sosani mai, nisi o vai ngā au, ale malo o fatasi e a foi tūlanga o le fetau wa inga mo lenga kai bo ele leo ko ngai sainga Russia is always the same or Russia lava le threat numero tas ya leo fa pia ko masainga leo wa ye nei vai time ai ime o mane o te whātulo atu ono lo wa whai nei lau training cap le ai o prova pene mazai mako wearing a kaibi o tau malulu pe ato sila mai i lunga i o lo o iai le implement malinkoa is then equal, globe and anchor o le equal o le whailonga lea o le malo Amerika, o le mangu o le aeko, o le simple ngā malo Amerika, o le globe, i o le whawhangua le lolangi, represents the Marine Corps, our World Service, i so se bela. Awa ele whapea ngā o kaua i survive maligi, they do a lot of rescue mission, charity mission i akungu fui e kupu waingi. Lave natural disaster pe o mafui e o tsunami o asio siu tu no whapena e o lava i lat help out ai. Manatua o le malingi ma le Navy e work whakasi ala ko ia i nei mea ina mawhasoso e li whapena o le foi lau o whakawhala training temper lea pe on tau sila mai fo there's the equal, globe and anchor o le aeko o le malo Amerika
le Globe, o le World Service, ma le Anchor, le Sea Service i le ale United States Marine Corps. O te se asa o maalia foli dei asa ina o mai la whanau. My grandkids came up with what their parents had bought for me. So every Marine Corps birthday, they also treated like they all was a whāgau o that's a no so for my ai, o wola mai ai, no more whakaide lea. O mai nei, wa mai, e koru, e toru a waki, ese uma, they're all smart watch. Koru, e koru waki. Nga, sa au mai ai. Ia, male, e mutu atu ai. Ia, male waki nga mai siota di ile kongo le ami. It's a Rolex presidential, utile te whape. Masalo, o le tō tele o tōtō sila fia le tau matā tele o ia to ina waki. O le musika le ngotai nā tu le amatanga. Ali whai umaratala. No, please share, love, like, and subscribe il kako channel. Share, love, like, and share. And subscribe. Mal kako podcast. Ina ifa o ina I le peko kolu peko whaka ngaka e afo. O te lava ana tanga te te aula tō tal no ma tō tal no. I'm now mere lava tō comments. Really like I want you people to get your comments coming. So that's all I need. That's a pito or malingi mo ato le lusa la limas furta sanga talo na fa vai mai. Ya sa mo meniata by sitasio of friends send mai. Isa faya sa ole Marine Corps Paul failonga al mako unit kwaisa ya ole. The 3rd Light Armor Reconnaissance Battalion, my 29 pound. Asa faya lai oi Houston, Texas. Yes, I was there to the telu la to match two lava. Fire la ko avo we o kele by mga wala o beer belly sa ko ingam tu na fa pena sa ngofo maset may malato pamilya my foilias le Marine Corps birthday. Ona pat fole o la famania. Yatia lo so aila ma le aso le veterans le aso tai out la so sfultas in November. O le Veterans Day la mata mai le tau sanga e afe wa se laus sulmat valu i le masina sultasi o le tau sanga i le ikula e sulkasi i le po sa ingia ai le file mu le i le va o allies ma le access po ma lo ia sa au i fatasimo atinu sa ma se amangi foi le tau mo la lang o le se foi la so o le holiday o le federal holiday foi le fa maluina for America o nei tele na malinga la to pe la cos fa pico le la co holiday lo fa nat. Now ila tau lava o lo tau ono nga whai ngā luenga i ngā luenga i te tau o na whaawau pe 24/7 o lo whai ngā luenga i tō telo ila tō o lo malo lo ma o fo ifa e join ingi Marine Corps Paula la ko unit o lo whai i teimi fo i ai o mai laso se pulo o November ai lo mato i le vao po lo mako i operation pena e ia al pangangoa mato fata sasi a kon mako unit ma usuli le Marine Corps him le pesele sa tu inatu tai mo no open by le kako podcast ia le Marine Corps him nga atasia fa yupuna no tu inatu le sa to pese ko i foi o muso ke le anga
for kidding le pesa ila uleo. But yes, it's a very patriotic song. Ole traditional maling. So se kai ni ke falo mo fakile pe usuina pe you stand up on your feet in the position of attention. Ekele kau fa alo stulong wa pena power me local king. No, you only salute at the national anthem. Ritual of salute. My ole tradition nga al maling lato iso se aso fa pe nei. Ole o te fa pe atu ai foi. Yo uso moto fa fine o the United States Marine Corps of the past, current, and in the future. Happy 250th birthday, Marines. Semper Fidelis. Ia manuia lo auto o nanga mai se la to lo o fuina pea le toninga ma tamo faina i whaalualu pe ilu mo le service mo le tau sio le filemu. Ia manuia le tau au nanga e whafoi a inga le saunga le emu ma le fia fia. A mole mole, love, like, and share, and subscribe. Mai mingi ko comments, fai mingi au tau whau. Na tau tu singa. Nei whapea ona o so sonia fo inisio tūlanga tātou tarta no ai. Whapopo to ele uma lau podcast ngai taimi. Ia, o se tala fia o whaalongo atu wa mata mai ulelei le shutdown o le malo Amerika. O pāsia nei luma senate le tūlanga. Au te lilo la po afe official ai onga open. Lea na whai le vote anga po ma o mo le ono se fulu. Vote ale sengake. Ale Senate. E pāsia ai ia mauti lo foi o le ato e foi la mea inai tangata lo whainga luengai working for the federal, that things were going smooth again. Yeah, Paftaila Moro Taini. Please subscribe, share, love, and like. Yei le tele taimi o tamo fai atu ni se tata podcast. Ano ye foi nice for fun. I am a CDI Paftai le o pe kolu e mea o ia podcast o tuina atu ia sofa awa famuniaina lava le ainga. Si o to lua fo ilona ngase. Le o ia lava fo ia tu langa fo ile ole toifua malolo ina to fa fo sia mai ile mana fa malolo le tuo ya te ia le ngato fo ile i si o nei fo i vai. This is Ene, your host of Island and Iron, a veteran state. Mole mole, e tausi le file mu, ma i auto manuia. Semper Fidelis. Out. He looks good. More time!